Okay. Yeah, live. Minim say ye den ya so a ye wi a ye betwa ama omo wa broche no omo so atimi ahwe bi. Me pese anwumre wotimi no omo kasa be se 5 minutes. De wo wakoma mu apese wo ka kire wo mu bia no. Me pese wa wo firi wakoma mu na wo ka. Yeah, de me ka kire UK for obi a wotimi to aba bia. Any even obi a wotimi to aba say ya bre. This is the first time wa UK and Ireland yentimi anko congress anko to aba. E bin si da na se de kan no se panimi bi odi uso a bibia be enyi ana awase yetimi so ne mpanimfo no amwa nkran no enya rapport good rapport a ukona no mka bibia ombeti ase na ne bi nsakra e bia wo se ye no ebetima ye se konya chairman bia ono mu ni rapport o kan hwe a obu a na adwene se yamani tumi to ne mpanimfo no etwe entesa ukope bibi ufa we yen say e bia ban ya ewu mu sisi ya so okọ amanone a so okope bibia so obe negotiating so unpa ko no one ne kon na se kase unni good rapport e de ne besi ohun me Agyemang me ni penfo ni rapport ana me respect wo mo so respect me and so a good sign e che say se e pe bibi e wo mu ebetimi de me sa kan say ma ho brase na me ye yi no vice chair said na me sitie na ma nchenyi no ye say so obe so hu ni pasuban a sika ena tumi tamwa ebeye vice chair no de na metia na metia me change ye saa na meye na mama UK and Ireland na be kra behwe bruni friends the beacon of diaspora kan saa na ne frey ale se be free time ni ade bibia UK say no ye ya je free 95.1 ye ya ko ditch so wo di ye yi ni compare eh za ban bia yentimi nkanasem so say enkoyie so na enyanye gon batenko yi yan hwe ye baji gon enti de meka ne se munyina monye madom na monto aba ne mame ni yen chinji eyi no afede asemba ko se meka ne se bebi e ko meet no ye ko ha pnedo ni akọ ha pe say sembe ye chairman e be pay meeting place permanent and also be identity and this for meeting place ni on ye konti so bi hwe party ni kura obo ko timi ba no ba no ope baabi abase yewe ohun ye internet so sa no nam so eni ni aye offices wom youth organizer women's organizer obi a wom na sa office no ye wi a na main hall no ya ne kama to obi pese when in wedding and I say when the funeral na se visa obetima ba be ye no ho ne se di nya sika ne ye de sa enti ya adwempa mo nsom so ho ni ntimi nya sika fam mo ye party no na yemfa bi mwa Ghana for no say democracy asema ye ka no e sika se mo ana ye de yem pese ye ba ko je free aban bi a ho pese ya enya sika de be hwe ye ho ne de bi abo ye party no tim fi say asempa ne de bi abo department no so mo sika ne ade afen so dem sa kan ye ne say so do hwe ya sika sem nko yi no say no minim say UK and Ireland chapter no si ye ko hepic I am for mu ai say de nya ban ndi so ti ebe ni say sembe chairman the one no all the organs no departments no remember will be £1,000 to start with. Me say me be chairman the one departments 95.1 Zongo Caucus Youth Women Communication Organization will be £1,000 to start with. The £5,000 assembly again. And I know every one bottom and I say my raising funds. Oh, okay. My raising funds. Okay. Me wadophobia na me former vice ni timi mpanimfo a omabo am kakra. Na wo de no to nchenzo a saa da na yekope no. Me de 5,000 beto as seed money. Yes. Okay. Na because you say so what she anko a akwadwa na wo de kobrofo mu you have to lead by example. Ti eya na yetimi ama party na nyanimunyam. Se party ni nyanimunyam a na card no nso no. Card no so a wo be ye free no. Ebe nya nipa bebre. Ti be hu se party ni be ye krabehwe. Be ya kono ama nipa. Na say de ye kone de enkoyie. Emude ya. Me ka say. Isi ya de wom sisi ya. Ya Ghana he. Me ka UK de no. Ebi ye kone de say enkoyie. So enti no omum ye fa party nsi wo. Ye nyemmoa. Na de bia so a UK ye boy ho modern no. Ye win power Ghana. E de na man basa. If influence no.
said na me chechi hu no etimi on ye nkontokwa ya kan ho bom na ye adwa adwempa no edum bi etimi dwa adwempa bi ma mpanifo no kro hantimi som e de ye ade batama ye kono a mpanifo ne ba be di asem no fie ben anase o man ben na ntokwa wo mu mutimi develop ntokwa wa mutimi develop o si etimi nya peace no no bia is at peace with each other na yetimi ye adwuma na ene ne betimi ene mpanifo na ye adwuma ya age power na ebesinso ameboa 2024 asem wo hope pa o you hope but there is at it 95.1 you hope but you need it all if you say the microphone no more you know omunye microphone a ayese buga ompe buga anything is here ko defense obi onso the name more thing obet me defend it yamin but say yamin no defense ti omoba onya omo sanity. Your friend of Dr. Joe Agyemang, Professor ye chairman, Emma NDC in Krabata, UK, any Ireland chapter, Honomono, say Ghana, Wama, your moody every, ni Pae Mu Ka was say Oba in Kwabetwaba, but Wama Kasa current even to Wama the end of my baby to be our Congress, and I say, it's not the man, Kobasa, and no.